Nakaliang kajongi di Sipai juga SYC West Coast Hill District nadu menin janmit kebangiwan bandon kan ban ya senran lem ya kajing syatngan kajong Aden benai mensimi hukum nong yalam kebangi ui sisa odon kata mensim bandon jikli nam tagari bejak kantu nakaliang jongi ngimla banlan don kibaong bah kayak tan ban penbej ya ke resolution polisi dari nakaliang jongi SYC West Coast Hill ngi pak tangko ke bor kelong ya ke border issue ke badai kajing penbej bat habaring bat ke asam la ban penbej hadin santo senam balai pat ya ke resolution dan nakaliang ke jongi di Sipai juga SYC West Coast Hill District nadu menin janmit kebangiwan bandon kan ban ya senran lem ya kajing syatngan kajong Aden benai mensimi hukum nong yalam kebangi ui sisa odon kata mensim bandon jikli nam tagari bejak kantu nakaliang jongi ngimla banlan don kibaong bah kayak tan ban penbej ya ke resolution polisi dari nakaliang jongi SYC West Coast Hill ngi pak tangko ke bor kelong ya ke border issue ke badai kajing penbej bat habaring bat ke asam la ban penbej hadin santo senam balai pat ya ke resolution polisi ke badai hapo ing umla ban penbej hadu mentah idawan nak sarkar digerpat ru idawan nak sarkar pagadai ban penbej nak mador ya kini ke bentah bat kumjuru ngi gerpat ya barok laingut ki MLA jangka West Coast Hill District ide ban ai ke jengkersan oh nyin ngim daong ban ai kersan ya kata gaseng lesi don ke jing seng ringi kerpat ya barok laingut ki MLA jangka West Coast Hill bagi dei bandon kaju ke mensim ban kersan ya ke kani kamat ke ba Aden layalam cakmat ban review no ya ka resolution polisi kani ketika mat ke ba ngingi ikran ke larangi Haiden Ani babun kibenta kamtam jibor peladap kabang iyo iya kinong mi khmat bun gide ki businessman warhadu mentarung i dang yu bun kinong mi khmat gide ki businessman dei nak ni gadau ko ba kajai mundu ko jongi kat nang mi ipor ngimla ban snatang ko ka polisi ru nam taban penim ya kari ba kajai mundu ka bas ngurem kalong larangi phai ki MLA garo diperlok garo ki jongi ki MLA kathong ka jongki kalong larangi pej doktor mukul larangi pej purno sama dia pej ya konrat pemerintah kidan ka competition ban lek bahan nam ta kajai menriu garu ke jongki rai larangi phai kini ki MLA khasi ke jongi hajika bakin ya competition ban lek bah ban sanjur nam ta gari bejai menriu hendai ki ya competition man ban yatan uwei na uwei kani lese ngi kerpat ladai kapor mata gi lai pun rungut bakin yang hagawi kasur ban kersan ya ke kari bejai menriu ke don kam kumbaong ong bah ki ya ki polok garu don pegong ide tangki mut hari kata kade jing ya keren jing pajak nak wei beru si wei pat renga ngaong bah ngam dai bah penrem ta bagi MLA garu gide gemut namar lada gide gemut MLA garu gemut bah MLA kasih gide tang giding Jawa di bahasa awak gemut bantan kat bomon bengi pajak kasih ngilong tangkum giding tubit keban syabang kat ke bagi kita kit ki alam ringet bagi MLA jongi ken keladur no nang bakari bejai bendo jongi kan im i kejing ki jong Aden mentah kejing ya kade kabor ki jong ublai inget bat ngin duai lam ki pajak jong kan nosen ru kin duai pajak jong West Coast Hill ru ni cepat la pimla panewan lang hang ni dari penbu jong duai ublai unisre ban yarap ya i mentah injam ka sngi ba pra ki jong chat kan ki jong inget ba ublai unirap banyo ban yang nam tagari bejai indru nam taga pateng gi khun gikti gi jongi hadu mentala jan prasngi ba iba Aden i syong sat ngan hang ne rengi i paga sarkar dang hadi kniat sngi go lawan khad iba Aden ba inwan jami jing kren haru ga rustar system re iba Aden im syam tre banwan dang menin gi i nakaliang jong i Dr. Amperin iong ba ina keren ru ya ka resolution polisi
Di nakliang jungi kerpat mentah kasngi kan don gajing akran. Nakliang jang aku menung elam jang distrik ngamlak ban komen le singin saya perkat arengkat ke sengkumi kunung ide ban le. Mereka thong ga jungi kelong. Ban yaitit gajing khang jang sarkar. La kadai gajing yaitit kan poi kapor bang yaitit dekat tin kan poi kapor bang yaitit dekat kam. Ya gajing khang jang sarkar. Bahang ta fin sayui ayu bakari jai mendeu kan saai ya jubab syaka sarkar.